Zadovoljstvo mi je da vam predstavim luksuzne sobe ili luxury rooms u strogom centru grada. Objekat koji hoćemo da vam prezentiramo je urađen u prilično luksuznom maniru, kategorisan je sa 4 zvezdice. Sobe se odlikuju jednim vrlo visokim standardom interijera, kvalitetnom uslugom. Nalazi se u strogom centru grada, u pešačkoj zoni, samo 50 metara od Knez Mihajlove, koja je centralna pešačka zona u gradu. Hotel ima sjajan pogled na reku, na novi deo Beograda. Sobe su komforne, udobne, sa vrlo dobro opremljenim pratećim sadržajima. Ono što karakteriše luksuzne sobe koje vam nudimo je pre svega jedna domaća atmosfera koju ćete imati u našem ugostiteljskom objektu, ljubazno osoblje i mogućnost da se u najstrožem centru grada odmorite i u udobnosti i miru i tišini, pri čemu vam je sve što treba da se vidi gotovo sve što treba da se vidi u Beogradu dostupno na samo nekoliko minuta. Kvalitetni restorani, shopping centri, mogućnost da vidite stari deo Beograda, Kalemegdan, ušće Save u Dunav, znači jedan divan pogled na ostatak Beograda. Sve vam je na raspolaganju u samo nekoliko minuta. Sve druge usluge, od taksija do prevoza, transfera do aerodroma i sve ostalo, takođe vam je na raspolaganju.